Ngabana Waititu akoretwo baneirwo kuma kona ciothe ciumaga huho kumana na bunge ya Senate kuhithukia kiria irauga ni muhuthirire muru wa mbeca cia kaunti ya Kiambu kuria akoretwo agiukirirwo ona atige wira. No riu nionete muteteri thiini wa Munini wa President William Ruto uria ugite mbeca iria thirikari ya Waititu arekuirwo kuhuthira gucokia thayu bururi-ini wa Sudan ya muhuro, kurihira mathomo ma muthingi hamwe na gutuga President ahurũku wira, thirikari ya kibururi niyo ifatie kurio kiuria. Mambo ya retired presidents, mambo ya state house tutajibu. Ama namna gani? Si Waswahili wanasema Biblia inatufundisha kila mtu atabeba nini? Kila mtu atabeba mzigo yake. Huyu baba yao asiwekewe msalaba ambayo sio yake. Akiaria kanitha-ini wa Catholic wa All Saints Githunguri, Ruto arenda Waititu orio o ciuria ciĩgiĩ maundu ma kaunti ya Kiambu, akiuga arahahithio ni undu wa maundu matari ma Kiambu. Aulizwe ya Kiambu, ile ya national government sisi tuulizwe. Ama namna gani watu wa Kiambu? Sina hiyo. No ona thengia ya Ruto gutetera Waititu, ang'etheri a Waititu makiaria mari mwena wa Kikuyu matiramutigithiria, riu makienda wabici ya DCI itacukiria Waititu ikinya ria kiwatho kumana na mathabu maya. Hiyo hesabu hiyo imeangaliwa na Senate, haikusema mambo ya 1.5 billion ambayo ilitumiwa kwa upande wa Kasoba. Kama DPP na DCI hawatafanya jambo Kiambu, sisi Wanjiko ambao tulipiga kura, sisi tutatokea nje na mabawa na tutasema tosha, imetosha. Waititu lazima atuambie pesa yetu iko wapi. Nake Waititu augite arahahithio kumana na kunyita Ruto baru, riu akienda wabici ya muthurimi wa mathabu hamwe na mutari wa mathabu wa ministry ya kigina mataririe uria mbeca cia mawira macio ciahocirio mbanjeti-ini ya Kiambu. Mimi nachorewa kwa kila njia kwa sababu ya kuonekana ati mimi niko kwa tangatanga. Ruto gutetera Waititu ti undu mugeni, ni amu makoretwo magituikania matura-ini ma bururi hamwe matuko-ini ma ica ikuhi, na Ruto no akoretwo muhari-ini wa mbere gutetera thirikari ona ya kibururi riria yorotwo kumana na ungumania. Na ithuĩ ta Senate ni tukuruta wira witu tondu ucio niguo wira witu wa kurora mathabu, kuria ciuria, kuensure haria hothe agikorwo hathiite uuru ni twarunga, na haria mundu agikorwo ahititie tukaheana recommendation tondu ucio niguo wira umwe munene wa Senate kurora mathabu ma counties. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Harun Njoroge wa Maina.